Sikhok Chongwi Kamyamchini Lukurokbai Kuthumui Butok Khlaijaka Sikla Khoroksa Patimong Bishalghar Chelikhola Nokshapara Amchaio Krak Shalo Horo Bishalghar Thanani Bishin Khobjanai Chelikhola Puran Bari Nokshapara Bo Rohimpur Ha Ari Ganawa Jamshed Alob Mugui Sikla Khoroksa Kamyamchini Lukurokbai Sikhok Chongwi Butok Khlaijakmani Koktuma Kasifaikya Jamshed Alomno Butok Khlai Swprakjakkha Police Niyago Bini Kamiyangkha Bokshanogoro Asuk Hor Kuthugo Bokshanogorni Oro Fainani Bini Shamung Sekere Tamuni Bagai Bo Faimani Kalaikha Bo Sikhok Siangkhana Khok Phaikana Hanai Chongwi Kamyamchini Lukurokbai Kuthumui Bujakmani Koktuma Jamshed Alom Ulo Police Rok Phayei Police Niyago Swprakjakkha Jamshed Alomno Rira Sichigwi Butok Khlaijaka Jamshed Alom ঘটনা হলো আমরা চেলিখোলা পুরানবাড়ি 4 নং ওয়ার্ডের নকশাপাড়া 11টার দিকে একজন চুরি ধরা পড়ছে। চুরির বাড়ি হইল বক্সনগর রহিমপুর বর্ডার কাছে। এলাকার মধ্যে আরো কয়েকদিনের মধ্যে চুরি হয়ে গেছে গা। এই সময় সিসিটিভি ফুটেজের মধ্যে ধরা পড়ছে আর কি। জিজ্ঞাসাবাদ করে সারা তাই নিয়ে কইতেছে আমি চুরি এমন কথা কইছে আর কি। স্বীকার করছে। ছেলেটার নাম তাই প্রথম কইছিল জসিমউদ্দিন, এরপরে একটু খবর পাইছিলাম কই সাগর দেববর্মা আর সাগর মিয়া। তারপরে আরো কিছুদিন আগে এক সপ্তাহ আগে আমরা 4 নম্বর ওয়ার্ডের তিন কেটে ছাড়া ঢুকছে, এটাও ধরা পড়ছে না, বাইকে গেছে গা। Khulumka Hasani Lukurangno Norgni Bagai Bilekino Kaham Sep to be Feka St. Joseph Hospital West Nobody Amtali Agartala West Tripura Hasane Fatala Thaya Karino Hayung Berni Shakdog Naikani Sep Nahari Mano Belekino Rankisha Bino O Hospitalo Sarbrumno General OPDO Sakdog Najago O Hospitalo X-ray Ki Suti Cough Test Klayani Bagai Namashak Shep Shap Tongo Te Test Klay Uzago O hospital hati bar thagino eba every week no kisasuk chongjak shalo burongni bemuk naikrung eba gynecologist surgery urology tei bukung khunjo totra naikrung doctor bo phai shakdok naifeyo tei abo simia o St. Joseph Hospital talburum na chennai specialist doctor of phai orthopedic neurology tei urology bemarogno phai naifeyo abno kariba o hospital latest technology bai dalbidal bemarogni operation facility bo tongo tei separate AC non AC room nawi shakdok najugni sebo manthogo hake taita moleri tongsinai faidi kaham hayong bemni shakdok sebmana nimusung khake eba tebashina musung khake kengdi tolawo eba khamao roja kokdok number 7085256702 tekise kokdok number 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female
and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital: digital X-ray, ECG, and ultrasonography, and all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha St. Joseph Hospital Agartala Omo Kaisa Kaham Hospital Oro Kaham treatment ungo operation facilities rok tongo every month Chennai ni specialist doctor hayo treatment khaipayo Kubuni Hospital Login Sulai Oro Kisha Rangbaino Kaham treatment ungo all types of investigation blood test x-ray scan ungo 24-hour doctor facilities tongo Taibo kaham kai saimanna ni bagai tin hospital of hai visit khlaimano hambai